Hello, gagayam. Sakbay ti amin. Kablawang kay pa itinaragsak a Paskwa nga awan labas. Naragsak a Paskwa iti tunggal maysa. Ket sapay kumata, agtultuloy ti kinasalun at tayo akanayon. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada tayo amin. Sakbay ti drama makablaawa mampay da Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera di Taramon Isabela, kani Gesto ni Ballesteros di Ifugao. Kapadasan ni Kabsat Vanji san napudnonagan tintay drama kastitiko nana. Dirma ng biyanang, kababain man nga ibaga nga may saak asado. Kat no dilawan dati kinasadot ko agungatak. Kat umanayen na pangapapaak iti kabalay ko. Adon abalay tinakipagyanak, tawan makanos kanyak akabagyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Anya kayo matananang, bimakbakutan kayo at chismosa? Nagalas kat ti kasta pa nagsasaom kanyak nga inamon, Banche. Kasano? Nagalas taramid yo. Apya mapanyo si istoryahan nga wan araramidak diti balay. Ibagbagayo pa yung maladladawak nga agririing. Chis-chismisan da kadagiti kakaruba. Ay agdamag da nga ro, di bagagtag paiso. Saan ko nga ichis-chismis? Sungsung batak laang dagiti damdamagan da. Makita damo nga min nga wan aramidem. Maturog mangan laang, Banche. Katgaputag damag da, ibagayo matan. Imbes sa protektaran dak nga anak yo. Nupod no napatagak kada kayo nasaya at ipadamag yo kadakwada. Nay, anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, Banche. No kasta taramid yo, nasaysaya at lang agtalawakon. Ay makamu ka. Kanayon mo nga ibagati kasta. Iso ang makamu ka. Wun, di kay madanagan, tagtalawakon dito balay. Awanan ti ungungtan yo. Awanan ti chismis yo. Umayak man pa ilang bakasyon dito balay yo, Uncle Atong. Isarak kang isa nga sa ako abado. Wala. Apay nagapam. Ay, ijay balay Nagapa kami kaninanang, iso ang nagtalawakon. Kanya. Apay nagapa kayo. Chismosa mga minjay kabsayo. Ichismis na amin na makita na kanyak. Anya matikas di nga ina. Ichismis na ultimo anak na. Adaya magkasta. Ha? Chismosa na dya kabagis yung. Imbakbakit na tiki na chismosa na. Anyat inchismis na aya. Abangan no agpaisumat. Nagpaiso nga masapul aya mapanay si istoryahan kadagiti tattao ti mapaspasama kay balay. Hay! Masuronak. Ay, Uncle, ada na lami sa danumyaw. Anday jay ref. Diyos nga'y, ada. Lukatam jay ref. Ada amin ni jay. Ay, nasayat nga rod. Uminuma man iti na lami is. Barang bumaaw basit ti pudo ti ulok. Aldawan, ngam di malagreng jay ka nakamon atong. Napuyatan siguro Sa di na panak imisbo iti parbangon kat nakariing pailaan. Alas 3 iti parbangon nga mag-cellphone pailaan. Mala, umunata nga ruda na mamigatan ay adapay papanak. Sige, aggao ka nga rudan bakay. Ay na, anyat masidangay, Uncle. Ay, nakaring kamot gaya man. Aday dyan namin saan ti masida. Ingka mga aday. Naaldawan ka nagriing Nasapa kay di pa'y dahito pa nagriing ko, Uncle. Anya? Alas 10 itag sapa, nasapa ko namkit din. Kawamag. Ay, napanan na ang tirita nga'y. Napan nakilwalaw. Naimbagpay ka dahil diyang asawa yaw, tama naglualaw. Kan sana marites. Sana kas kanina nang grabe ti kinachismosa na. Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na kami na mangagkan makita na jabalayan. Bakbakatan. Alahin kakit mga anay. Uray adda kam mali jay inam. Respetwem ta inamlat ta day jay. Makapasuron mga minti style na. Nay, una yan ti kasta ala nga mamangmangan banjay. Nakangat tamay sasakam. Sapay nakashort pang ka. Anya mo dito nga itlugan, nagapgad. Itlog lang arudan, nagapgad pa'y.
Asino tinagluto ititlogan tay? Kay siyak apay aya. Nagapgad. Kitaan nyo mo ba si ti panaglutluto yung atan eh? Diyak kaya tinapgad. Husto laang mag. Kasta matasigod ti timpla mi kanyang kalmaw. Napgad nga road. Pati man ang jalinuto yung idirabya dinangdang. Nagadot bugong na nagapgad. Ay kat mangluto kay ti sabali si dam No din mo kayat ti lotaw. Ay, masadutak. Manglukatak langan iti dilata. Adda dilata yaw. Adda dita istantay, mga lakalat taditan. Mga lakay mutan tada kay tinakata, darante. Jak makatakdaran. Nakapwesto ako nito sango ti lamisaan kat. Adda sabon niya para labang kal. Ada, Mike. Ada niya abay ti washing machine. Labak man nagitibadok tani. Adun ti murang ko. Awan pagsukatanan. Anya mo dito asabunan? San mga glabutab? Ang lablabutab, Mike. Nabanglupay na ta sa baon. Nabanglo nga. Nakabangbang si ilang arudan di paglabutab. Nagbas si tilabutab na. Asino gimatang iti dayto asabon na yanggal? Niyan tim ginatang na iti store. Ay, ijay iling amin ti paggatangan nyo Ado ti pagpilyan nyo ijay. No dita istor lang ay na. Manmano tilako da dita. Kapilitan lang agatangam tawam mga rod pagpilyam. Ala, ano samdaytan tay sumot nga rudyad Ay, hanya pa'y ngay. Wanan Bagbaga mamadya ka nakamataw. Hanya matikas dya nga style nan. Nagsadot. Muwan nga raw. Iso siguro ang nagapada iti inan takas jay ti ugali na. Kano nga gawi daya? Tsaka mo nagadungat ti balon na abado na. Sangasakaw ti bado na. Kaya't asawon na ita, mabayag nga agnaad di ti balay. Impakada na ti panagnadnan ditoy. Basta ko na namat nga agbakas yaw. Ngam di na matimbagan o aging katkanaw. Nakasarita mo, di ka bagis mo. Saan pa'y? Ngam gagaraag to ti mapanidya balay da no adawayak. Ay, hanya matikas ka biyagan. Nay, Awan pa'y masida na imasmag. Sardinas, tuyo, tinapa, kanitluglat, masigsida di tuyan. Na, kasita. Sumana umanan ako namlan isot bumalayan. mala ta kasaritak man. Nya, matikas tuyan. Isarding mo man ti kastangar aramidam si kabanjay. Apa yan yung problema maya? Kasano, awan pa'y naimas asidaan matangkol. Nabayagan na jak imigo piti sabaw. Tapasig mo't atuyo kan itlog ti paspasidayo kada tao. No kayat mo tagsiday tinaimas. Agtrabaho ka. Manggid ka. Tapno da pangalamit igatang mo iti sidaam. Aglablabos ka na. Gaputa agul uli kami lang. Agruam ka magtan. Agdabog-dabog dito balay. Apay si kaya ti bumalay dito. Nalipatam samot tan abisita ka lang. Ni, unay kayo matanangkol. Kanakandak ng bisita ti pang ibilbilangan nyo kanyak ditoy? Ay, awan ka anakak asadaw, banjay. Taamin na ka anakak, pasig da anagagad. Kan anda pa nagbainda. Gaputawan kwartak, kaslakuton matan ti pagkitkita nyo kanyak, angkol. Nagalas matikas tang aramid yung aulitugan. Agawit ka langan. Tama nga no, nyapay ti maaramid ko ken ka. Jak kayat ti may lawan. Wanan! Pumanaw akon! Agpada kayo iti ugali ti kabagis yung. Nagalas na ramid yung agkabsat. Jak pagtatak ko ng tagnan dito balayo. Katagyaman na, kadagiti impalpalamot yung kanyak, angkol. Sapay ko tadi kay tumadidigray ti kasta nga raramidan nyo. Abas tagpapanaw kayo latan iti tao. Imbes at tulungan dak, saan tayo rumanda mo? Nay, nagpaili ka magayam ka ba, guys? Wain, kabagays.
Ta nasakit ti saka ni ipagmaw. Iso asak ti imay nagpalingkay. Ay, Wal, pasensya kan ano pinapanaw ko jay anak mo iti balay. Ay, awan rumbang nga ikidawam iti pasensya ka bagay. Tamok ti ugali di anak ko. Sakit di ati agkid daw iti pasensya. Ita lang amin na maamuak ti ugali na. Pudno gayam ti ibagbaga dagiti tattao as sadot na di nga anak mao. Ay, wun ka bagay. Grabe. Sano saan ama kasiday tinaimas. Agdabog-dabogon. Kahit ayan nan ngay, nagawidan iti balayaw. Saan ka bagay? Diyak mo no napanan naman Ay, kunak man no nagawidan. Tay di binaklay na di sa ngasako abado na tiamok, nagdiretson ang nagawid iti balayaw. Kaguran nakday jay. Tanagdakas ti panagkitkita na kanyak. Iso asaan nga agawid day jay ije balay. Payakas jay da di nga anak mau. Na adik samot nga minan iti ka sa cellphone na. Uwan siguro Jay laagay ay ayam iti cellphone tar aramiden na. Iso ti pagpuypuyatan na. Ay, oray bagbagaak. Nga maawan mo denggan na. Sungbatan nakpay iti baribar. Iso masurunak mo no daduma kabagays. Darna, friend. Tulungan na kuma. Agpakpakaasyak. Awan sa balya pagkamangak. Si kalangan tamo ka makatulong kanyak. Ala, anya ngay deta nakasako abinaklay mo. Badok, friend. Pinagtalaw dak nga miniji balay mi. Linaksid dakon nga anak. Anya? Ay. Ala ano sam dito'y dagus ko, tanalipit. Good for one laeng atalaga. Wen talaga kasta. Apay, di ka nag-awawid ije balayaw? Weekend ti panagawid ko. Mabanugak mo nga mino agin nawid ak ijay balay. Ta dito'y magngarod ili ti ayan ti trabaho. Agyaman ak nga rod, friend, Nagsaya at kaagayam. Bayam, tainton bumaknangak. Agi patakdirak to iti mansyon ko dito ili. Makipagnaid kan to makanyak. Libre ti panagnaid mo. Ikang kanto iti silid mo. Ay na, di ka pala agsasao iti kasta. Ta mga numasukal. Saaman. Patpatya mo na ita sukal-sukal. Basta, bumaknangak tudar na. Hello, ading balasang. Ay, balasang ka pa yarin. Ay, apay, anyat pagkitkitam kanya kada nasawa na. Sa anak malo siya nga. Ay, kat awan kastay agsigurado, Kaya't kung amin ti makisiningad kan ka, ading. Ha? Nakita ngamin nga da sa ngay ilinidar na akaaruba me. Iso ngay mayak. Sige, awan oras ko ang makisarita. Kayat mo ti ice cream, ading. Wano pizza ti kayat mo. Ha? Ayan na nga rod. Ay, kain na gumatang, Asidaglang mo dito ti pagkatangan. Urahin na, tayong naggumatang. Ay, nangan kan, wano saan pa? Sampay nga rod. Tawa mo na masasidaan dito eh. Kayat mo, tayong talangan mangan itirwar. Ilibre ka, ading. Ha? Sige Mabit lang nga rod. Tayo sarak ti pagnanagdan me. Ngam na San aga po ta makikuyog akan kakakayat kamutan Di mo kumaikan iti sa balya kay papananti susurot ko kang ka. Ha? Oo, danag mo na ya. Sa anak mo takasta. Anyamad tan ti kastoy amasangputan. Naggulo diti unag. Agkay wara. Banjay! Agring ka man! Kita ang mamad dagiti plato. Mangilngilaw dan. Aginaw kamot Nabambanog na tao ang naggapo iti trabaho. Ngam kastoy ti masangputan. Hay na, makapa-stress. Pasensya ka na. Kasangsangput ko ngamin itay. Nabanuga kiso ngayon turog ko pa'y. Hay, saan ang mabalin ti kastoy? Anyamot ti kasta nga ugali mon? Pumanaw kalangan. Tama istrisak no adda ka dito'y dagus ko. Bumangon ka dita, ta pumanaw kan. Unay ka matrin! Kung naklano na singput ka gayam! Ngam nagalas magkayam to galim! Gapumulakan ka, iso apapanawang ka. Wan! Natangsit ka magayam!
Kung namalan nakapimpintas mo to dagos mo mag. Saan mga presentable? Nagilat ka nagbangsit. Ha? Ay, no kasta, kayat nak, Vanji. Ay, kapilitan tawang mo sa bali pagkamangak. Kaapak amin natatao di tulubungan. Ay, nakaragrag sakak, Vanji. Ngamin, kinayat nak, oray sa anak agwapaw. Ay, oray sa anak agwapaw, na gwapo mo tibulsak. Ay, oo nga rod. Kanayon mga adot kwartam. Pangalalaam nga iti kwartam. Legal, ti pagsapulak. Imayak lang nagbakasyon ita balay da kabagis ko. Ngam, iti probinsya ti ayan ti balay ko. Ha? Adda balay mo? Adda, nalawa ti garden ko. Iso nga, ado ti kwartak. Diyak pa'y nga rod na singer amin na lakok anatang. No kayat mo, kuyugan lak tayong tag-singer. Kalpasan na, agawid tan iji lugar may. Mayat ka? Ha? Yawid na kon? Kato mo na. Agayan ayat tangarudan. Naimbagi di balay, taawan ka apa mijay. Saan ka nga apain, ta ay ayatin ka, Vanji. I love you. Sige nay, di nakpagtrabahuan tanay. Ipakpakaw na kon. Awan am mo katrabaho. Uy, matungpal, Vanji, my sweetheart. Hello, nanang. Hello. Naimbag man tay mawag ka. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kan ka. Imawagak, takayat ko lang ipakamo nga danobyo. Ah, sino tinubyo ang Vanjay? Ni Freddy baknang, tanalawa ti dagana dito lugar da. Ken nagagat, nalawa ti garden na. Ay kat nasaya at nakasara ka itinagagat anubyo. Kat ipasyar mo dito'y balay Wen, umay kaminto tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Anya nga, di baknangak itan? Siya ka tinagtagibas sityo iday. Imbadbadag kan inrororoman nyo. Ngamita, dandak kalabalay ko. Ha? Doon niya akitan, nanang. Tila ibagbag amat. Panuno mula day ta anak ko. Ngam awan mangirororoman kang ka. Ay, naklunan nyo ka din. Mala, sige, agawid kami ton. Bye. Agasam, 12 ababoy tinapartay, iti kalkalpas akasar de banday, kabagays. Wen, ngam dandanimot latakim murang. Wen ata nagadumat ti dimmaray. Agasam ta sa nga pulo alugan na partidos ni Freddy at dimmaray ngay. Ala, sana bale. Tinapatag, nalpasan ti kasar. Kasla limas tugmat jay anak mau. Kung amitlan asino na madam iti kasarda, nakabani ka sa mangmanmandar ka nagitag lutlutaw. Ay, Baknang aya talaga ni Friday. nalawa ka no ti talon na. Nalawa ti mula na anateng. Ay, sumot lagayam Ay, kat nasaya at nangayat iti anak mau nga uray sa doubt. Bareng maanusan na ajay ka anakam kabagis. Para kan ka, Vanji. Regalo kan ka. Kabarbaro unay na ito. Wow! Agasem, nalpasan ti kasartang maring-regalwan nakpailaan. Anya nga daytoy, binalkot mo matitikas talaunay. Lukatam atap no makitam. Sige. Ni, anya daytoy? Para ga pasamot. Uy, natadam na ito. Kanda ito pa, bunang. Tay basit la abunang tiginatang ka, tapno saan anadagsag. Apay, dagitoy bunang kaskada para gapas ngay. Ananwa dagitoy. Kat usaram Aggapas ka. Agparaspas ka iti-tambak. Ken igatangan kanto pa iti sanggap mo. Ta agmulat iti mais. Anya, pagtrabahuan nak, Freddy? Katuan Anyat kayat mo, agsenyorita ka? Ay, sana mabalin Isungarod nga nasawa ka, tapno da katulong kang agtalon. Nay, laglagi pam. 12 ababoy di na parte hindi kasarta. Ay, manjak!
Masadutak magtalon. Sige, pada samtisan ngagtrabaho, ta makaraman ka kanyak. Makita mo na ti agamgam. Dumanon to'y gum-gum ko di tamuging mo, nagsadot-sadot ka. Awan sadot di ti lugar may. Agtrabaho amin, pati babay. Ngam, sana ka na irwam iti trabaho. Meron kan to Sursuro mo. No kasapulan nga iwayway ka akaslanuang ijitalon. Iwayway ka, tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ti sadot dito, Ivan J. Naimbag man, tapi masyar kayo kin ni Freddy dito'y balay, anak ko. Jack kaya tantag subli ijay lugar da Freddy nanang. Papay, Agbati ak dito yun. Nagrigat ti trabaho ijay talon. Inal daw ka ngay wayway nak ni Freddy ijay talonan. Sinaaksan. Ay, di nagpadpadasan na sinahan, Ivan J. Ha? Taawan madingar aramidakan ka. Saan ka kinabkabil? Saan ka binisbisin? Wala ngam layat-layatan naman no dyan trabaho. Layat lang na jay. Jakpot idandanon. Kan isursuro kay tinasayat nga ramidam. Amumat, adyak kaya tisadot nga asawa. Nanang, bagbagaan nyo ta anak yaw. No kayat na tisina, idalan mi itiligal. Agpaanal kami. Ngam, isaw, tiaggastos. Nanang. ay nahavan di anak ko. Agbalbaliw ka nga minun. Ikatumon ti kinasadot mo. Aggagat ka nga minun Saan mat adakas tar aramiden ti asawam? Ta isursuro na kala iti rumbang nga aramidem. Nanang. Di ka kat agyaman ta nakatumpong ka iti nasingpet kan nagagat nga asawa. Nadlaw ko anan akam di asawa, Vanji. No paluspusam, saan kan amakasarak iti kaskan kwa na? Iso adi ka nagsadot-sadot, anak ko. Tulungam di asawam amanggad. Ta para matla iti masakbayan nyo, ti aramidan nyo. Talaga akayat ko na sinaan idi ni Freddy ngam no sinaak awamot sa bali apamana. Iso ngay nanusaklatan, tinagtrabaho iti talon. Idi damo talaga permi amarigatanak. Ngam idagbaybayag iniinot motan anay ruwama. Aging ganadan kami iti anak, kat oreadan anak ko, tultulungak lata ti asawak ngagtrabaho iti talon. Kat itay enjoy akong tagtrabaho, akadwak ti asawak. Kat gapoy ti kinagagat mi, at dan ornong mi apagiskwelan to, dagiti anak mi. Alakastan, tigay mo, Vanji. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Sagsagot ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Katmanan, Merry Christmas! Iti tonggal maysa. God bless!